Ka Khasi Students Union West Gentle Hills District Unit hakas ngi palai ka arpe hunyo tarik yayong arjar apolai. Kalalej bani kendu yu menteri kampuing ka sorkar jela uba presiden tensong. Bat IT ka dorkas ban patu kelar lem hakaban wengno iki sipai BSF na kasnong amla rem ka bajengai ba na kaput ber ka Bangladesh. Usamla laj par sengkrem ubade presiden jong ka KSU West Gentle Hills District Unit. Haba keren cekinong to kubor hadin meledep banwan IT ka dorkas ulong bakaseng ka bu ka jingkerpat na usembut menteri rang ba ka jela ban penti kena. Bagi sipai BSF kimdai bandon hayo amla rem da ka bapan pau bakalong be anyeki bakindon hakte ka jaka. Namar kum ki sipai BSF kidai bandon ki jaka kaput banyada na kajungan rukar thlep ki beru banabar. Ula keno bagi sipai BSF kila pendik iki trashnong bat kurup iki marki mata da ka bapenlong ya ka jing talasi be any iki marki mata jugi trashnong ka amla rem bat kisnong ki bamarjan. Hakabaya day bat kajing pendik jung BSF ngilayo pan yakren bat I minister di marmar ila hukum yang DC jang was jangtia baun tokit dan bun khot meeting bat ban weng no amador ya kini BSF basong be ain siapo kayo amlarem namar kum bakalong hi kini BSF ki badan hang to ki pendik ya kali kawan jong pai ba dakilet saya usyahat dakilet sigi sorjawa nakilawan kila khandra ya kimar ki mata jong ki lakni ya kimar ki mata jong ki kira sigi kem jong ki khen bagi dai kimar be ai te nakaliang jongi di penrem jur ya kena kejingle jong kini sipai BSF namar kejisha kum sipai BSF kum ki nong yada yo pur sam ide bandon segi jaka kaput te kabalongo balai bakidon seki yo kihat idon seki snong githau te nakaliang jongi di penrem jur ya kena kejingwan khandra be an jong ki segi jaka ki bemdai hok ban khandra bat kabak sirsi kalong ba ya kipai jongi ki balai dia oleh hat mentah segitu nagi thain dau ki mok tapur ki de ban yo ya ki jing tho nau komandan jong ka BSF ki badan hak to company lem kumta ki mar ki mata jong ki nagi wan na yo na hat ki syakni bat kira syaki kem jong ki ba hakiput kisam ba kumla bade ki pelai lam ya ki khar Bangladesh ki bawam napa Bangladesh ban syong yo syong hat apo iyo daki menta akas niyo daki dap tang degi khar Bangladesh ki bawan pensiong dukan beai ha iyo daki te nakliang jongi ngi penram jur balai yo do usnam jongi pi pendik bat yakine ki banabar bade pi ailat yaki bakin rum kin mi kan bamon te nakliang kaseng ngino mailat balai leiru ba kine ki ai baro ki wanjia do usnam jongi bat lada kena kejing keren jongi kam sai so lembah kejing kular jongi minister jongi lada kam urlong yimban se lada da keno kalat geltiru banyada yo do ofnam lejong na benda asyok suk syok sai hakjin sya kini BSF kila don hadun ru benai mensua nyel lej ban ujor CDC CSDO Andre kena kejing ujor jongi kampoi syai syai te hadu ba akhlimat ke pemerintah yimban se banwan ya kendo yo minister ban buk ban dawa ya kine kijing ke jongi kidon daga kam ko amran ki kidon ki ayu ki suyang bai ki surak tang suan ki kali ki telasi ki khandrai kali ki pendik ye kin thai kina ki balai sim dawai ki balai doktor tendai dagi kam te mentam padon kam ram to ha kijing ai tang bangi rungi lengok ki balai pade baki wan syong to hajisha kalong be an hadu kata bagi wan syong itu kijaka ngimtip ya kata Andre ba hadu mentahi ngim yoi bakin le ai nak mentah ke to jing syong bi anjong ki marba mardi bawan kit na yew na hat ki jing bam hayin ki marba mardi hayin asep ki sim ya gitu ki kit ya gitu ki rak sekem jong ki sunjuk jong ngba sinong amrem warjente ki la ai da jing tho CSDO bat saudisi di intip pada kai ke ba pelang adu mentaba 4 lei nakalian ni minister ulo kular ba ula pha ya udisi ba wenno mador ya gitu BSF samto ngidak ap ya kata katu kan nepor lada kimla ba de ban wen ngiman se ban ya de we bete